arta ɗo e lefol ɗimmol ɓe mawɓe men almamiɓe ɗo waɗuɓe hutuba e juma feƴƴuɗo mi inna ɓe tawoɓe jarama inde maɓɓe nden mi anda yo Allah hon ittuka bawgal makko o yoɓa ɓe ko ɓuri e moƴƴude o danda ɓe kamɓe ɓe gureji maɓɓe wayirɗen andi kala wowluɗo gonga e nder lagine Konakiri haray mo jogii probléme o danda ɓe ɗo mawɓe men o danda kadi ɓe mawɓe men kadi ɓe kankan yewtuɓe gonga ɗo yewti fi o force vive wondema yo jama on andu force vive wona contre Mamadi Doumbouya woni wona contre hay neɗɗo goto woni ko contre angal laamu moƴƴu ko woni kon e nder lagine ko ɗum woni ko force vive on woni ko darani eɓe anda kadi wondema force vive on ko guinéen fop woni e nder force vive on organisation ji ɗin fop ha e wonɓe yaas communauté international union Europe États-Unis d'Amérique CEDEAO union Afrique no didori non ko ɓe wondi e force vive haray ko fi fittangol jama lagine on gonɗi ko ɗum formira force vive sabandema jama lagine on gonɗi ko ɓe wullina kon gilandema 1958 jama lagine on haaɓi ronki ko ɗum addi force vive on ko fi jonnitugol jama lagine on haqqeji mu'um onon waranaɓe ɓiɓɓe mum onon barminanaɓe ɓiɓɓe mum onon jogiiɓe yimɓe jogiiɓe sattendeji e nder leydi men ndin meɗen lando on recensement complet sabandema on fop mon kon indemniséteɓe on foppet mon onon jaɓanaɓe terenji onon liɓanaɓe galleji gilandema galle fuɗɗa liɓede e nder lagine Konakiri gila fewndu Sékou Touré ha hewti hande kala jogiiɗo kaydi maɗum jogii seedeɓe wondema hari ko kanko jeyi ɗon si tawi woni o wawata hettude nden tumbere nde o jeyino ɗon o jonnete tumbere wana mayre e nder lagine Konakiri ka o faalirawo ɗum ko teddungal mon ɗum ko ka golle force vive tawa ko firti force vive ko goto be hetta e haqqe mum e nder lagine Konakiri ayɓe men wonɓe waddude ɓen waɗa rasisiyagal senda leƴƴi ɗin ɗum ko ɓe toŋanteɓe ɗum koko iwata force vive immaki fi bambugol Seldalen Diallo immaki fi liɓugol Mamadi Doumbouya ko immi ko fi ñiiɓingol gonga e nder lagine Konakiri andina jama on ko waaɓe wano Seldalen Diallo ko ɗum woni ko faala ɗen e nder lagine Konakiri jogiiɓe ideji moƴƴi fi ko wawata wallitade leydi men ndin connaissance yurmede muñal ko ɗum woni ko jama lagine on mari haaju e mum wona jogiiɓe ideji ko Mamadi Doumbouya e clan mum on woni ko ɓe jogii kon lorrugol jama lagine on sonja jama lagine on hulɓina yimɓe ɓen tawatara hay goto susata yaltude yaas tawa no woni tranquille mo yalti yaasi haray no dogude hino maapi ko no hewtirta ka suudu mum hewta kadi ka suudu mum woɓɓe ka nder cuuɗi mum wona e tawede nangue violé piye jatte jeene mawɓe no nangue e laawi piye jatte jeene lorre sonje ɓiɓɓe mum nangue naɓe sokoye yaha soodita ɓiɓɓe mum e nder leydi mum ko mankani lagine wo ko humugol ɓiɓɓe ɓen waɗa ɓe ɓoggi no portoɓe jogori no ɓale ɓen ɓaawo ɗo ni ɓorna ɓe ɓoggi saana ɓe huma ɓe yeeya ɓe ko ɗum ɗon tum mankani lagine Konakiri mankani police ɓen e gendarme ɓen mankani force mankani ɓe wonɓe forsude laamo e nder leydi men ndin ɗum woni sifa wano Mamadi Doumbouya e gouvernement mum ancien jo on sabandema
koko men haalani on kon e reconisa ta hande kadi gouvernement Mamadi Doumbouya clan o ɓe mawɓe men ɗiɗo ɓe mi jippini ɗo photoji mum mawɓe ɓeya ko mawɓe ɓe kankan ɓen ɗon ɓe waɗa kufune fino jama on famira onon heɗoytoɓe lefi an ɗin ɓen ɗum kaka lefol aranol mi ɓuri yewtude fi maɓɓe hiɗe weltaniɓe hiɗen jarniɓe ɗen jonniɓe kadi courage yoɓe andu non ko ɓe yewti kon ko ɗum woni ko waɗete lagine heɓay liberté onon sikkuɓe ɓe wondema heɗo ɗon moƴƴa ko woni yewtude kon yaaji non kadi message ɗin jama on hendoɗi siɗo yiɗi kadi watton ɗum e français arabe e kala ɗengal wowletengal e nder lagine ma wowletengal e nder Afrique kala ko wawɗon ma e nder aduna on komin hersata on kon ko mawɓe men ɓen e mokobaɓe men ɓen e musidɓe men ɓe e yimɓe men ɓen ɓe immon jogiiɓe jawle ɓen jogiiɓe gande ɓen jogiiɓe pehe ɓen jogiiɓe doole e enen force vive on ko ɓe immoto ɓe daroɓe dankaranoɓe pottina o clan Mamadi Doumbouya e clanji mum ɗin ɓe pottinira ɓe e hoore doy si ɗum woopi ɓe pottinirte e hoore doole ɗum ɗon ko teddungal mon si on yiɗa gere waɗa e nder lagine Conakry sifa ko waɗno kon Liberia sifa ko waɗno kon Sarlon sifa ko waɗno kon Guinée Bissau guerre civile génocide wayri Mamadi Doumbouya e clanɓe makko ɓen ɓe formi ɓe wi'eteɓe Mande Jalon ɓe formi ɓe wi'eteɓe Union Parande Jalunke hiɓe faala ƴettude leñol ɓe puusa yeeso ɓe sikka wondema ɓen ɗon tigi tigi ɓen gongante ɓen hara ko wi'eteɓe jalunke ɓe gongante ɓen ɓe sikka ɓen ɗon jaɓay hikkade yeeso fi waɗugol bone e nder lagine ɓe anday wondema ko ɓe tiriyaɓe ko woni tiriyaɓe ko suɓaɓe ƴetta seeɗa ka fulɓe ƴetta seeɗa ka maninka ƴetta seeɗa ka soso ƴetta seeɗa ka jalunke ƴetta seeɗa ka jakanke ƴetta seeɗa ka sarankulleɓe ƴetta seeɗa ka kisiɓe ka tomaɓe ka naluɓe ka bagaɓe ka landumaɓe ƴetta seeɗa e leƴƴi wonɗi lagine ɗin fof 32 langue on fop 32 race on fof leƴƴi wonɗi lagine ɗin ko e ɓen ɗon ka be suɓa woɓɓe ɓe ƴetti woɓɓe kadi yaasi ɓe watte hoore maɓɓe ɓe lammini o wi'eteɗo kanko wi'eteɗo on ala mi anda ko honno ɓe wi'atamo Camara wo ko Tanu Camara wo ko Tanu Camara wo ɓe wi'atamo jeyaɗo Mamum Ñagara ɓe ƴetti ɗum ɗon on bone ɗon ɓe ƴetti tuundi ɓe jonni mo o jaɓi tuundi himo jogii tuundi fewn ɗo ni ɓe yaltini plus de 7 milliards francs guiné ɓe jonnimo kanko Tanu o woni multimilliardaire jo fii waɗugol heen e rasisiyagal e nder lagine Conakry bandiji wonnoɗi yaasi ɗin fof clanji wonduno ɗin e kanko wi'eteɗo on Tanu Camara e clanji wonduɗi e ɓen ɗon ɗin fof maɓɓe ka wonɗo ɓe naati e nder lagine Conakry ko ɓe habbi wo koye waɗa tun kese ɓe sikka wondema ɓe waway lannude fi Fuuta maɗum ɓe sikka wondema ɓe waway wadde guerre civile mo tawatara inde mum meeɗa wadde sifa mum meeɗa wadde e nder Afrique de l'Ouest hiɓe faala wadde on tarika kono noon ɓe anday wona ko adi waawi ko wallahi si waɗi pan wayri hiɓe jogii armu ɓe jonnama armuji naɓama Fuuta Jallo armuji naɓama Kankan armuji naɓama Fore armuji naɓama Basse Guinée fii dartagol kala faalaɗo salade gouvernement Mamadi Doumbouya on ko ɓe wani e wadde mi nani woɓɓe no yewti ɗo e vidéo ji no wi'a wondema wo fii réforme
réforme wo Mamadi Doumbouya ena faala wadde réforme ko campagne on ɗo waɗani Mamadi Doumbouya ma ɗum ko campagne kala wiwɗo wondema wowluɗo fi haala réforme après transition on le 31 décembre 2024 kala wolɗo fi réforme Mamadi Doumbouya ena faala wadde réforme on ɗon ande on ɗon no wondi e Mamadi Doumbouya en ko faalaɗo kadi waɗande Mamadi Doumbouya en campagne kala mo heɗɗon vidéo mum nanɗon himo wowla fi réforme e nder haala makko kan ande on ɗon ko wonduɗo e Mamadi Doumbouya en ko faalaɗo kadi waɗande Mamadi Doumbouya en campagne enen haaju men ala e réforme en anda ko woni réforme en waɗata réforme yaagal enen en formoto fi contre faalaɓe ɓen wadde on réforme ɗum yo laaɓanɓe cer ko teddungal maɓɓe kamɓe e réforme ji maɓɓe enen haaji men ala e réforme si Allahu laamiɗo jaɓi hande noon le 5 janvier 2025 nde ñalande alatire ɗo hiɗen andi ko janngo le 6 e lendi on le 6 janvier 2025 woni ko force vive on nodditi manifestation contre ɓe ayɓe lagine contre ancien gouvernement Mamadi Doumbouya on contre ancien ancien parlement Mamadi Doumbouya on ɗum woni ancien CNT on ɓe anday hande kadi ɓe wona laamiɓe lagine hiɓe jooɗi noon ka jullere laamu hiɓe forsude kono ɓe anday ko force vive on woni ko laami lagine bientôt ko ɓooyata hay seeɗa yo Allah laatinan en force vive on formay gouvernement civil ko wawata organise de élection libre et transparence e nder lebbi jeego siko liddu mum kadi Allah addana en pehe goɗɗe tawata hara jama lagine on ko ma fittane gonɗi kono joge kame yewti on ɗon si inchallah jama lagine on gonɗi mum ɗin ko fitteteɗi yo Allah newnan en force vive on wawa resisude ɓe joɗɗina gouvernement civil ɓe joɗɗina none ka kala sous préfecture ɓe waɗaɓe ɗo ɓe joɗɗinaɓe ɗo wi'aɓe ɗo wondema ko kamɓe woni délégué spécial ka sous préfecture ji jaɓuɗo tawtude force vive on wo o jooɗoto ɗon en isata on tigi kala mo jaɓali tawtude force vive on yo andara kanko pottini hoore makko ɗum ko sensibilisugol jamaji ɗin fopp ka sous préfecture kala sous préfet jaɓuɗo tawtude force vive on haray wona goɗɗo pottintamo ka woni ɗon kala mo jaɓali tawtude force vive on yo andu ko kanko pottini hoore makko kala préfet tawtuɗo force vive on sali gouvernement transition fenande yawtuɗo on andini jama mum o wondema gouvernement transition o lanni le 31 décembre 2024 on ɗon préfet jo haray ko préfet jo acceteɗo wona e poste mum kala gouverneur jo bambanɗo ancien gouvernement transition feƴƴuɗo on le 31 décembre 2024 o ronki tambade force vive on o newnana ɓe waɗa manifestation o sécurise ɓe kala mo jaɓali wadde ɗum o yamira kadi e nder région mo lammina on fopp yo ɗum ɗo waɗu yoɓe bamban force vive on yoɓe iwtir ɓaawo force vive on yoɓe heɗito force vive on kala mo waɗal ɗum haray kanko itti hoore makko ɗum ko teddungal mo haray Diallo Mamadou Moutar Diallo Mbappe Jamiu ka lefol ɗimmol mi daroto wano ɗo mi andina on ɓe mawɓe men ɗo waɗuɓe hutuba on e aljuma
mi andali taw inde maɓɓe so tawi woni onon anduɓe ɓen hawrodiri e heɗiɗo lefol angol on andi inde maɓɓe ma inde o musidɗo men mo kanka waɗɗo o vidéo ɗo ɗum ɓeɗo ɗo noon ko vidéo ji waɗi vidéo ji ɗi noon haysi goɗɗo landaki lam par ce que mi naɓi e mojoɓe ɗen fop ɗe mi woni e mun ɗen mi naɓi vidéo ji ɓeɗoni ɗo mi naɓi kadi e privé ji ɗuɗuɗi tintini noon ɓe mawɓe ɗo kaɓe waɗi hutuba on ɗon par ce que ko oɗo vidéo mi adino hendade simi hendi vidéo ɓe musidɓe men ɓe kankan ɗo o mawɗo ɗo si ari noon e wonde goɗɗo tatara komo mi andi oɗo hi ko wowɗo landade vidéo tawa hara simi omi jonnimo vidéo on o naɓay vidéo on o naɓana yimɓe ɓen on ɗon siɗa andi ke lam mi jonnayi kono noon ko tatara ko humpaɓe ɓen tun par ce que no wodi woɓɓe ara ɓe humpa tun ko yoɓe yi'u tun ɓe anda si ko gonga e si wona gonga men ɗon on si ɓe ari ɓe landike lan mi famayɓe kadi ɓen mi naɓantaɓe haray ko ɗum ɗo woni ton lefol ɗimmol ngol mi daroto ɗo jama on fopp no invita janngo wota hay goto waɗe ɗiɗi woni noon on daroto tentini noon onon ɓe taximani ɓe onon ɓe taximani ɓe surtout taximani ɓe jindaɓe hakkude région ji ɗin ma préfecture ji ɗin ma sous préfecture ji ɗin onon ɓe taximani ɓe ɗon hiɗon tawa e wonɓe salade filagine e heɓu ɓuttu ko wattuɗon hakkille ɗum wono fanɗi saɓandema kala e mo on mo jaɓali tawtude force vive on waɗa manifestation on si tawi woni on tigi o ƴetti oto makko on so hawrodiri e waɗayɓe manifestation ɓen si ɓe lanci oto al makko ngal yo andu wona ko yoɓete force vive yoɓata ɗum har par ce que aray on ɗon andama ko contre force vive kala ƴettuɗo moto mum jindi janngo si moto makko lancama yo andu wondema haray ko kanko lanci on moto makko on wona force vive on lanci moto makko wona manifestant ɓe lanci moto makko foppu no wi'a yo deeƴu sasowa yalton ka yaasi manifeston ma ɗum wonon ka cuuɗi mon hara on yaltali ɗum woni ko landa ɗon ko onon andi ko ɓurani on mo be kañum andi ko ɓurani ɗum goto forsaka yo yaltu foppu noon no tora yaltugol kono goto kadi forsatake yo yaltu so tawi woni ko joɗagol ka cuuɗi mon ɓurani on jooɗe ka cuuɗi mon kono yo yaasi on andu wondema jama lagine on no seytini ɗum woni komin landi on haray lefol ɗimmol ngol mi daroto ɗo hande ko le 5 janvier 2025 Diallo Mamadou Moutar Diallo Mbappe Diame jibinaɗo ka district Diameo sous préfecture Téliré préfecture Mali région administrative Labé d'origine Labé Ɗeppere mi arta ley ɗo waɗa lefol tammol